بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah takdirkan kita bisa dihadiri seorang tamu. Tamu ini pada awalnya undangan dari Dinas Sosial Islam dan juga UIN Al-Ramili. Kami dihubungi oleh pihak panitia bahwa beliau memiliki waktu untuk bisa dimanfaatkan, maka kami hubungi orang tua kita Pak Muhammad Muhammad. Alhamdulillah diizinkan dan beliau bisa bersama kita. Beliau adalah Profesor Dr. Ahmad Abdus Salam. Beliau asli Mekah tetapi sekarang tinggal di Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Dan insyaallah beliau bersama kita sampai setelah Isya dalam satu kajian temanya As-Sabatu Was-Sunnah tinggal di atas sunnah. Fal yatafadhal insyaallah majura. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. نحمد الله سبحانه وتعالى ونسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وإياكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وارزقنا نفسك بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ونسألك صدق الإخلاص صدق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. عنوان المحاضرة مهم جدا. كل مسلم بحاجة إليه. كل مسلم بحاجة إليه. كل واحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله محتاج إليه. وأن تمسك بالسنة من أسباب الوقاية من الفتن، والعمل بالسنة من أسباب النجاة ومن أسباب الفوز ومن أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة، بل من أسباب التوفيق، بل من أسباب الراحة والطمأنينة، وسوف أبين ذلك بإذن الله تعالى. نعم. Sekalian sekalian, beliau memulai tadi dengan mukadimah memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami ini yang bermanfaat, dan juga beliau mengingatkan bahwa saudara-saudaraku berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah adalah satu keharusan. Jujur, ikhlas, dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Judul kita malam ini judul yang sangat penting bagi setiap orang Islam. Semua orang Islam membutuhkan judul tersebut, yaitu berpegang teguh tegar di atas sunnah. Bagi setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah membutuhkan judul ini. Kemudian juga menyebutkan bahwa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu merupakan sarana membentengi diri dari terjatuh ke dalam fitnah dan sarana untuk menyelamatkan diri baik dunia maupun di akhirat. Bahkan kata beliau, berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah merupakan sebab seseorang mendapatkan hidayah dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan jelaskan berikut ini. العمل بالسنة من أسباب القوة والنجاة، والبين على الابتلاء. هذا كلام سبب بين. فاطمة رضي الله عنها كانت تسأل عندها أولاد، تخدم زوجها علي رضي الله عنه، واشتكت من كثرة الأولاد والخدمة، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه خلل. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت خادم تساعدني في البيت، تساعدني في البيت. قال هذا ليس من البيت مال المسلمين. لما
بالليل طرق الباب ودخل في غرفة فاطمة وعلي رضي الله عنها وهما على الفراش، فجلس على الفراش وقال يا فاطمة ويا علي إذا أويتما إلى فراشكما استمعوا السنة إلى النوم فسبحا الله 33 واحمداه 33 وكبراه كم 34 فإن ذلك يوم على الخالق. تقول فاطمة فقلت ذلك بيقين فقلت جرب بيقين. تقول والله لما عملت بهذه السنة أغناني مع الخالق. صار عندي أشار هو تحمل أكثر من ذلك. قال الله وإن تطيعوا تهتدوا. نعم. Muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji beliau tadi akan menjelaskan bagaimana kekuatan berpegang teguh dengan sunnah. Di antara sebab mendapatkan kekuatan dan pertolongan itu adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampaikan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istri Ali bin Abi Thalib, minta seorang pengganti karena beliau begitu lelah mengurusi rumah, ada anak, ada suami, urus rumah dan seterusnya, sehingga Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dimintakan oleh Fatimah berilah pembantu rumah tangga. Sedang duduk di malam hari, Fatimah dan Ali di atas kasurnya diketuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pintu mereka dan masuklah beliau ke rumah Fatimah. Sesampainya di dalam, lalu Nabi kita mengatakan, wahai Fatimah, jika engkau hendak tidur, hendaklah engkau mengucapkan Subhanallah 33 kali, Subhanallah Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. 33 Subhanallah, 33 Alhamdulillah, 34 Allahu Akbar. Kemudian Fatimah mengatakan, saya coba mengamalkan ini dengan yakin, sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, setelah saya mengamalkan, maka kekuatan Allah berikan kepada saya sehingga saya tidak butuh lagi kepada seorang pembantu. Begitulah sedang dimas sekalian, ketika kita berpegang teguh dengan sunnah, Allah berikan kekuatan dan akhirnya Nabi beliau tadi mengajarkan ayat Allah, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mematuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalian akan mendapatkan hidayah. أضرب مثال وهو أن اتباع السنة سبب الرزق، سبب المال. استمع إلى هذه القصة ولا نذكر لك إلا قصص في صحيح مسلم في صحيح مسلم. صحابي اسمه جريدي، اسمه جريدي في عهد الخلافة يعني قريب من الجنوب ويلعب مع الصغار. ذات يوم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جريدي تعال. قال ماذا تريد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هل تريد أن تتزوج؟ قال لا. ومن يزوجني يا رسول الله؟ هذا مجنون يلعب مع الصغار. قال انتظر ويأتيك الرزق، اجلس. فجاء أحد الصحابة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا فلان عندك بنت للزواج؟ قال نعم يا رسول الله. يظن أن الخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا رسول الله. قال نريد أن تلبيه. فغير الوجه. قال يا رسول الله ما وجدت إلا جليبيب ويقبل القصة. Seharusnya tadi dengar ketawa semua. Ini ada ya? Kasih ceritanya.
Di antara contoh yang kedua, bagaimana mengikuti sunnah itu mendatangkan harta. Di sini disebutkan sebagai contoh kisah yang diriwayatkan dalam hadis Muslim, seorang sahabat yang dikatakan ini tidak ada nilai di masyarakat, miskin. Dia dikatakan sampai ada mengatakan dia itu seperti orang gila, memang sangat kecil. Namanya Jubair. Suatu hari beliau ini melewati Nabi SAW, lalu dipanggil, "Hei Jubair, sini dulu. Ente mau nikah." Gembira orang miskin, tidak punya uang, tapi ditawarkan oleh Nabi SAW untuk nikah. Ya Rasulullah, mau, siapa orang yang mau nikahkan anak untuk saya? Ternyata ada seorang sahabat dipanggil sahabat ini, "Kamu punya anak cewek?" Saya kata, "Punya putri." "Punya anak Rasulullah. Mau saya nikahkan putri kamu?" "Senang." "Ya, mau Rasulullah." "Dengan siapa?" Ini Jubair. Langsung buka wajahnya. "Jubair, nantikan kisah berikutnya." قال يا رسول الله هذا رجل مجنون عشان الزوجة قال سوف أشاور البنت وأشاور أمها أم البنت. فذهب هذا الرجل وصارت هذه الحوار مناقشة بين الزوج وزوجته والبنت في غرفتها خلية تستمع للحوار والمناقشة بين من؟ والديه. فقال الزوج له: "يا أم فلان، أتانا خاطب بالبنت." قالت: "ومن؟" فقال جبريل: "أعوذ بالله." جبريل هذا رجل مغفل يعني، ماذا أقول وسلم؟ أخذنا عليه، قل لا نريد هذا الزواج. وهما يتحاوران وحصلت المناقشة وسوف نذكر عنها. Nah, kemudian kata beliau, karena bapak ini sudah kaget calon menantunya begitu model, pulang dari rumahnya Rasulullah, kami saya minta izin untuk musyawarah dengan anak dan istri. Sampai di rumah musyawarah antara suami dan istri ini, "Wahai ummu si fulan, ibu fulan, anak kita mau dilamar. Siapa yang melamar?" Kata si istri, "Jubair." "Ah, Jubair, si gila itu." Dan dia orang gila, karena ada diperhatikan dia. Tidak terima. Jadi apa yang harus saya katakan? Kata suami, "Tolak saya sampaikan kepada Rasulullah SAW." Tidak mungkin juga ada berani menolaknya. Sedang musyawarah seperti ini, si gadis tadi dia dengarkan percakapan itu. Bagaimana selanjutnya? Lihat saja. المهم خرجت البنت قالت: "يا والدي، يا أبي اتقي الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم فإني قبلت. تريدون أن ينزل فينا القرآن يعاتبنا ويخاطبنا إلى قيام الساعة." فلما تكلمت البنت فرح لها كأنها أذهبت عن الذنب. مباشرة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "قبلنا به." حصل عقد الضمان الملكة. وفي ليلة الدخول على الزوجة حصلت القصة التالية التي وردت. Dalam posisi bapak dan ibu si gadis ini musyawarah yang hangat, keluarlah dari sini mengatakan, "Wahai ayah bunda, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak menerima lamaran yang telah diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima lamaran itu, maka saya pun menerima lamaran tersebut. Tidakkah takut bapak ibu? Sekarang tidakkah takut bapak ibu enggak Allah turunkan ayat sebagai celahan kepada keluarga kita?" Mendengar ucapan si gadis ini, maka bapaknya pun merasa semangat dan senang, lalu menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima lamaran daripada Jubair tersebut. Terjadi akad nikah dan di malam pertama lanjutkan cerita. وفي ليلة الدخول هجم بعض الكفار. الأمر لم يستتب في المدينة بعد. هجم بعض الكفار
الكفار على المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج من قتاله، وكان ممن خرج في ليلة زواج جليبيب. المهم في الليل، وليس وقت إضاءة في زمن الرسول، أصبح الصبح، فتفقد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال أين فلان؟ قالوا وجدناه. قالوا فلان وجدناه. قال أين جليبيب؟ أين جليبيب؟ فقدته. فبحثوا عنه فوجدوه مقتول، وبجواره 7 من الكفار قتله بشجاعته، وقال قتلهم ثم قتلوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلام عظيم سوف أذكره بعد ذلك. Kemudian di malam pertama itu pula ternyata kota Madinah dikepung oleh orang kafir. Tidak ada pilihan lain bagi kaum muslimin kecuali pergi untuk mengangkat senjata. Di antara mereka yang keluar untuk mengangkat senjata itu adalah pengantin baru yang sedang di malam pertama ini. Mereka keluar lalu terjadilah peperangan yang sangat sengit, juga termasuk di antaranya meninggallah Julaibib dan sekian banyak sahabat yang meninggal. Di samping Julaibib ada 7 orang kafir yang telah ditewaskan oleh Julaibib. Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang masih hidup, mana si fulan ini orangnya, mana si fulan ini orangnya, dapat semua kecuali ketika ditanya mana Julaibib, dan yang tahu. Dan akhirnya dapat juga Julaibib radhiyallahu anhu. Kemudian boleh disebutkan oleh Syekh bagaimana kelanjutan setelah Julaibib ditemukan di selanjutnya. بعد ذلك وقف النبي في سنة رأسه وهو يبادر، قال كلام عظيم، قال اللهم إن جليبيب مات شهيدا في سبيلك وأنا شهيد على ذلك. لم تنتهي القصة. زوجته التي عقد القران عليها والملك ولم يدخل بها كان بيتها أفقر بيت في المدينة، أفقر بيت في المدينة يبقى الزكاة. انظر لاتباع السنة، وإن تطيعوا تهتدوا تفلحوا. دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صب على زوجته من المال صبا من البطر، ولا تجعل عيشها كدا يتعبد. قال الراوي والله وتالله وبالله ما وجد بيت في المدينة أغنى من هذا البطر. نتيجة ماذا؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian sekalian dari Allah, setelah itu Nabi SAW berada di hadapan Julaibib yang telah tergeletak. Lalu kita SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya Julaibib sudah syahid dan aku menjadi saksi terhadap kesyahidan Julaibib tersebut. Tadi istrinya ditinggalkan dalam keadaan masih gadis. Apa yang terjadi pada istrinya Julaibib yang ditinggalkan mati oleh suaminya ini? Istrinya ini termasuk orang yang fakir di Madinah. Keluarga istri Julaibib ini termasuk keluarga yang sangat fakir di Madinah. Tetapi Nabi SAW mendoakan si istri tersebut, ya Allah, berikanlah rezeki kepada istrinya Julaibib seperti curahan hujan. Berikanlah rezeki kepada istrinya Julaibib seperti curahan hujan. Kata perawi hadis, wallahi demi Allah, saya tidak mendapatkan orang yang lebih kaya daripada keluarga istri Julaibib ini. Hasil dari apa kekayaan yang didapatkan oleh istri Julaibib? Kata Syekh, hasil dari apa? Hasil dari mengikuti sunnah Nabi SAW. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته حتى في كل سيرة سبب للغنى، سبب للزواج، سبب للشباب من الأمراض.
أذكر ذلك في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم Kemudian kata beliau mengikuti sunnah Nabi SAW, meskipun itu sunnahnya sangat sedikit, akan mendatangkan banyak kebaikan, mendatangkan kemudahan, mendatangkan kekayaan, mendatangkan kesembuhan. Saya akan sebutkan hadis dari sahabat Ubadah bin Samit dalam diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. قال صلى الله عليه وسلم سيد البخاري بن عبادة الصامت رضي الله عنه من تعاقب من الليل. قال الحافظ بن حجر الشافعي رحمه الله التعاقب الاستيقاظ من الليل. بعض الناس قبل الفجر يتصل به يستيقظ يشرب آية يشرب من آية أو يذهب إلى الحمام يذهب إلى ويس يذهب إلى الحمام يأكل. لكن هل يقول هذا الدعاء 6 كلمات احفظوها وتعلموها وتشكوا بها. نعم. Kemudian beliau sebutkan di antara contoh di dalam hadis dari Bukhari tadi bahwa ada seorang Nabi SAW bersabda tentang sebuah doa yang menjaga miskin tadi. Nabi SAW menyebutkan seseorang ketika terkaget di malam hari, bangun terkaget di malam hari, kemudian dia ambil air minum, kemudian pergi ke WC. Nabi SAW sebutkan beberapa kalimat, hafal kalimat ini dan amalkan kalimat ini. من تعب استيقظ من الليل قبل الفجر فاطلقوها من آية فقال احفظ 6 كلمات فقال سبحان الله سبحان الله. والأولى ما هي الأولى؟ سبحان الله. الثانية الحمد لله. ليه؟ الحمد لله. ثلاثة لا إله إلا الله. 4 الله أكبر. 5 لا حول ولا قوة إلا بالله. والسادسة وهي لا إله إلا الله له لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من يريدها؟ من يريدها؟ بإذن الله. طيب عندك الكتاب كله هذا هذا الصيد 4 صوت 4 صوت Tinggikan suara Allah. لا باقي واحد tinggal lagi. ليس لك طيب Hampir berhasil. كلمات الأولى لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الله. طيب ما هو الله؟ ثلاثة وجوه وحي من عنده وما ينطق عن الهوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قال بعدها المؤمن اللهم اغفر لي غفر الله له ذنوبه. اللهم اغفر لي. الثانية إذا دعا الله استجاب الله دعاءه. هذا هو الشاهد. إذا دعا الله استجاب الله دعاءه.
والثالثة إذا توضأ وصلى قبل الصلاة. Luar biasa dan sekalian, ada 6 kalimat yang ini bila diamalkan mendapatkan keutamaan yang di luar jangkauan kita yang disebutkan dalam yang kita silakan. Apa itu kalimatnya? Pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang kedua, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Apa ganjarannya? Ada 3 ganjaran, dan ini bukan dari saya, dari wahyu yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bila orang tersebut mampu mengucapkan 6 perkara ini, yang pertama diberikan apabila seorang itu beristighfar kepada Allah, maka saat itu juga Allah memberi dosanya. Yang kedua, apabila orang itu setelah membaca 6 kalimat tadi berdoa kepada Allah, langsung Allah kabulkan doanya. Dan yang ketiga, apabila orang tersebut setelah membaca doa tadi lalu dia berwudu dan sholat, Allah langsung menerima sholatnya. الوجوه 3. إن قال اللهم اغفر لي غفر الله له. إن توضأ وصلى قبل الصلاة. الثالثة سبع أحدث. وإن دعا الله استجاب الله تعالى. أنا قلت أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السنة سبب لشفاء الأمراض، سبب للزواج، سبب لكسب المال. أنا أقول لك مثال لشفاء الأمراض. عندنا رجل في مكة، أنا سأسكن في مكة بس أسكن فيها. عندنا رجل في مكة أصيب بمرض السرطان. السرطان من الأمراض المستعصية، ليس كذلك؟ لا، مرض السرطان. الورم في الأمراض يسمونه أمراض الدم. العلاج الصعب يستخدم مع الكبار. لكن ما أقول لكم نتكلم يسمونه السرطان. أمراض خطيرة جدا، أخطر. ذهب إلى المستشفى من أقرب المستشفيات، فقال له الطبيب: يا فلان، استنفذنا كل الوسائل، ليس عندنا نفع، انتظر ماذا؟ الموت. ما في علاج، السرطان في دمه، الجسم تلوث. يقول: لم أنم تلك الليلة ولا في غرفة المستشفى، والباب الغرفة باب الغرفة في المستشفى لم أقفله، والإضاءة مخفية. فجأة هبوط بغفر نوم يسير، ثم قمت فقلت هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك، وقلته بيقين وصدق إخلاص واضطراب، أمن يجيب المضطر إلى هذا. قلت هذا الدعاء، وفجأة أشعر بشيء في رأسي، يقين كأنه جاء. Beliau sebutkan satu di antara kisah nyata tentang orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, yaitu seorang laki-laki yang ada di Mekah, atau yang asli Mekah. Beliau sebutkan kisah nyata. Laki-laki ini mengidap penyakit yang sangat berbahaya, yang terserang virus, serang tersebutnya di darah dan seterusnya, sehingga ketika dia pergi ke dokter yang rumah sakit terbaik, dokter mengatakan angkat tangan, tidak ada besaran atau bisa menyembuhkan. Angkat tangan semua. Akhirnya satu malam, kata beliau, laki-laki ini terkaget bangun tidur, dia teringat dengan hadis yang dibacakan tadi, doa yang dibacakan tadi. Dengan yakin dibacakan doa tersebut, mulai la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Lalu kata beliau, awal-awalnya kepala laki-laki ini terasa berat sekali. Bagaimana selanjutnya? Silakan. بعد ذلك هذا الرجل قل أشعر بشيء كأنه جبل ينزل من رأسه ثم ينزل على صدره كما قال صاحب القصر، ثم
ثم ينزل على بطنه ثقيل، ثم ينزل على ركبه، ثم ينزل على قدمه، كأنني شاهد شيء أسود دائما، كأنه شفر السيارة، عجلة سيارة أسود مدبب يخرج من جسمي ويخرج من الموقع بسرعة. أستيقظ في الصباح وأحس بنشاط وقوة. قلت للطبيب وأنا واثق بأن الشفاء من عند الله، قلت للطبيب هل لا أجريت لي تحليل بالدم؟ انتظر الموت. لا، الشباب من عندنا ليس بعلم. أجري التحليل وتغير جسمي، بدأت أعرف لأن الذي يصاب بالأمراض هذه تثقل عندنا الشديد ويضرب. بدأت أعرف وأشرب، وبعد 5 أيام التحاليل هذه تتأخر، خرجت النتيجة. فيأتي الطبيب مستعجل: يا فلان ذهب المرض، اختفى المرض. يقول: بكيت وعرفت أما يجيب المضطر شفاء. فضل هذا الدعاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن دعا الله استجاب الله دعاء. أعرف الناس عندهم غضب فصرف الله قلوبهم، عندهم ديون فصرف الله ديونهم، عندهم أمراض، لكن الإنسان يقولها بصدق وإلحاح ويقين والبرد خير. هذا مما يبين أن اتباع السنة سبب لكل خير. نعم. Seru sekali sebenarnya, saking serunya susah diterjemahkan. Boleh sebutkan bagaimana tadi setelah dirasakan berat di kepala, lalu turun ke dada, turun ke kaki dan ke bawah dan seterusnya, seakan-akan ada yang keluar seperti ban mobil warna hitam keluar dari otak terpunyus. Begitu. Lalu dia datang dokter, Pak dokter, tolong periksa darah saya. Kata dokternya, sudah Pak, tunggu nanti saja. Karena dia harapkan, coba cek darah saya. Setelah dicek 5 hari menunggu hasil lama sedikit, dan dalam jangka 5 hari ini orang yang sakit ini sudah mulai minum, sebelumnya tidak ada. Setelah 5 hari datang dokternya, pulang. Ada gitu lagi, sengaja pulang. Nah, sakit kamu telah hilang. Fabakaitu, saya nangis. Semenjak itu saya yakin sunnah itu dapat menghilangkan segala kesusahan. Ada orang hidupnya sulit, ada orang utangnya banyak, ada orang yang sakit yang begitu dahsyat. Saksikan itu semua, mengamalkan doa ini dengan yakin, jujur, Allah hilangkan semua utang yang dilunaskan, rasa kenyamanan yang hilang, penyakit yang Allah sembuhkan. Berpegang dengan sunnah memberikan kebaikan kepada kita. Ikhwati billah, نتأمل حياة الصحابة رضي الله عنهم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا العجائب يشيب لها شعر كيف كان يحرصون على اتباع السنة في كل شيء. الله عز وجل قال في كتابه: واذكرنا، قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. كل شيء معروف. والصحابة رضي الله عنهم يقبلون السنة صحيحة عبر الأسانيد الذهبية. هذه كلمة حافظوا على هذا التراث العظيم، كان عندهم حرص على اتباع السنة في كل شيء.
لما حولت القبلة من فلسطين إلى مكة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة أن يبين أن القبلة تغيرت من بيت المقدس إلى الكعبة. مر على أحد المساجد في المدينة وهم يصلون تجاه بيت المقدس صلاة العصر صلوا، فقال لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وإن القبلة تغيرت من بيت المقدس إلى الكعبة وهم في الصلاة تغيروا. ما قال ننتظر بعد الصلاة؟ لماذا؟ لماذا تغير اتباع مباشرة عدم مخالفة؟ ولذلك كان هذا من أسباب توفيق الله لهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. نعم. Beliau sebutkan para sahabat itu dalam mengikuti sunnah sangat luar biasa ajaib sekali. Ajaib sekali di antara contoh yang dikhabarkan oleh para sahabat dengan sanad yang sahih, tidak ada kedustaan di dalamnya. Kisah tentang perpindahan kiblat. Awalnya di masa permulaan sholat itu kiblatnya di Baitul Maqdis Palestina. Sedang sholat asar, maka seorang laki-laki diutus oleh Nabi SAW untuk mengkabarkan kepada orang sedang sholat, sesungguhnya kiblat sudah berubah ke Ka'bah. Sedang sholat, begitu didengar kiblat sudah berubah ke Ka'bah, bukan lagi Baitul Maqdis Palestina, seketika itu juga orang sedang sholat langsung pindah arah. Kata Syekh, tidak ada di antara mereka menunggu nanti saja sholat kita, langsung di saat sholat sekalipun ketika ada sunnah tidak ada pikir-pikir panjang, mereka langsung amalkan. Begitulah masalah. Nah, كانوا يقدمونها على كل شيء. في المقابل الذي يخالف السنة ماذا يفعل؟ أضرب مثال واحد. رجل بصحيح السنة كان يأكل بالشمال السنة، فقال له يا فلان كل بيت، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، قال الراوي شلت يده. معنى شلت؟ شلت عضلت اللي معناها صبت ما تحرك يده، شلت يده. ما منعه من الكذب؟ بعض الناس يقول لا ندخل صار صح ولا لا؟ الدخان يضر بالبدن. الدخان هو مسواك الشيطان. الدخان مسواك الشيطان، وهذا مسواك الرحمن. الذي يدخن يقول بسم الله، يقول بسم الله صح، لكن مسواك بسم الله ربما يخشى عليه انه يستهزئ، اليس كذلك؟ هل أحد يستعفي الحمام؟ لا، لكن
إذا نصح اتق الله أخذت العزة. بعض الناس يخالف قال الله عز وجل في آخر سورة النور آية عظيمة فليحذر الذين يخالفون عن أمره. Kemudian wahai saudara-saudaraku, kata beliau, contoh tentang orang yang yakin dengan sunat-sunat banyak sekali. Saya punya kitab judulnya Al-Amal Yasir, dan tulisan itu nanti mungkin bisa kita bicarakan lagi dan bisa kita terjemahkan semoga. Dan itu kita sebutkan di kitabnya, dan beliau punya keterangan tentang ini. Kebalikan dari orang yang mengikuti sunnah. Beliau sebutkan satu contoh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang laki-laki ketika makan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, lalu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai fulan, kul biyadi, makan dengan tangan kanan. Kata laki-laki ini, saya tidak bisa. Lalu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nas atau kamu tidak akan bisa. Kata dari hadis ini, demi Allah saya menyaksikan orang ini langsung lumpuh ketika dia tolak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan merasakan sombongnya. Dia tidak mau mengamalkan sunnah itu bukan karena apa, kecuali menolak karena sombongnya. Maka Allah akan memberikan langsung secara nyata hukumannya dan seberapa kali orang itu. Kalau kita lihat sebagai orang, kata beliau, ini kita singgung, kita terjemahkan tidak ya? Banyak orang tersinggung. Terjemahkan saja, tapi tanggung jawab. Kalau ada saudara kita yang Allah uji dengan suka merokok, lalu kita katakan, akhi, rokok itu haram. Apa urusan kamu? Saya merdeka, urusan saya sendiri. Boleh sebutkan, saudaraku, rokok itu siwak setan. Sedangkan yang dilakukan itu siwak manusia. Kita pilih siwak manusia, jangan pilih siwak setan. Tidak ada orang sebut rokok bismillah. Tapi kalau orang bersiwak itu biasanya juga disebutkan contoh. Tidak ada orang yang sedang memahami bersiwak. Yang ada orang merokok, itu menunjukkan rokok siwak setan. Tobat ada. Jangan lagi, itu betul jangan lagi. Ikhlas karena Allah, Allah akan bantu kita untuk meninggalkannya. Kita bakar pabrik rokok itu dengan tidak membakar rokoknya. Siap? Belum semangat? Siap? Siap bakar rokok 2019? Ada satu lagi ayat beliau sebutkan bahwa suatu ayat dan surat An-Nur ini menjadi perhatian penting bagi kita. Bahayanya menyelisihi sunnah Nabi. Bahaya menyelisihi sunnah Nabi. Beliau bacakan ayat surat An-Nur tadi. إذا كان رجل أكل بالشمال فالأكل بالشمال يكون سهل وبعد ذلك جاءك العقوبة الله صار الشرع لا يمكن فما بالك بالذي يرتكب الكبائر ويقول أنا مسلم لا تصلي خاصة الفجر تمر عليه الأيام والأسابيع والشهور ولا يصلي الفجر مع الصلاة. يقول ابن عمر كما عند ابي داود كنا يعني من الصحابه اذا راينا الرجل يتخلف عن صلاه الفجر كنا نتهمه بالنفاق. وكان صلى الله عليه وسلم في الصحيح صلاه الفجر حاضر فلان موجود صلى معنا الا بالعلم. بعض الناس مثلا تجده يأكل الربا يشرب الحرام يزني نظرا للحرام ينظر للنساء. فإذا قلت له يا ابن اتق الله حرام لا تنظر للنساء. قال صلى الله عليه وسلم لك النظر الأول. النظر الأول الأوان نظرة الفجاء نظر الفجاء ركز عليه. لو جاهل تنظر ما تقصد لكن بعض الناس
نظر إذا امرأة وتغسل استغفر الله، لأن كثرة النظر للنساء الأجنبية تقسم قلبه وينبض قلبه. بعض يعني بعض الناس يرابي يعني والديه، يرتكب كبائر، يكذب، لا يصلي، يؤذي المسلمين، يؤذي جيرانه. هذه كلها كتاب سنة في كل شيء، كل شيء، حتى أذية الجار. أختم بها أذية الجار، حتى أذية الجار ولو كان كافر غير مسلم لا يجوز تؤذيه، ما يجوز تؤذيه. من كان يؤمن فليكرم جار حتى ولو كان غير مسلم لا تؤذيه. وإذا يقول الإنسان يا أبا ذر إذا طبخت المرأة لذا لحم الخضرة فأكثر ماء وأعطي جماعة. Kemudian disebutkan yang terakhir oleh saudaraku, kalau tadi ada seorang laki-laki yang menyelisih sunnah satu saja, menyelisih sunnah tidak memakan karena Allah berikan hukum yang begitu dahsyat Rasulullah. Bagaimana kalau yang ditinggalkan itu perintah Rasulullah wajib, meninggalkan sholat, makan riba, melihat yang haram, menyelisih sunnah yang sederhana saja itu hukumannya Allah berikan. Bagaimana dengan dosa-dosa besar? Disebutkan termasuk dosa-dosa besar itu berdusta, makan riba, menyakiti kaum muslimin, menyakiti tetangga. Bahkan Nabi kita SAW pesan kepada Al-Zah, bagaimana komunikasi kita dengan tetangga, muamalah kita. Wahai Al-Zah, kalau engkau masak perbanyaklah kuahnya bagi tetangga. Begitulah agama kita memperhatikan perkara-perkara tetangga ini. Jangan sampai melakukan pelanggaran besar yang kecil saja sudah tertinggalkan bisa berakibat penyakit yang dahsyat, apalagi yang besar. Saya akhiri dengan kalimat ini kata beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali di kesempatan yang lainnya. Jangan kita saya sampaikan ke beliau, minta perhatikan masjid kita nanti mengusahakan pribadi saja. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.